Well, what you know, what you want to work with, what lo makchal ki chim utima be kado buwi lo kan ta be ti ukitan lo makchal wa ho ke line awa ni kiri ngom ya lo mere a ho ke line man bicha mi miel yo mukere ne ko a ho ke line bi mo mere ja mi miel man bu mo te kwe